الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال لي مسلمانا أم ذي قصتي قداريكن ذي حكاية قداريكن أم دبيجن معنا بيام عبرتك جيب بقرن بخمر عليه الصلاة والسلام. ده حديثك دبيجي بيها قصته دبي دي إنسان هبون دي الشخص هبون حريك جبندكي يكروكي شو قدرك جي خواست پرا جي خواستن گو پرا مدى قدر بيرا ازش ترى فقرين زماني بي بيلي كر بيني گو ام بي نهاستان سالي تفا چاوان ازش ترى فقرين و شخصي گو كفيلك گرگه گو يكيش خورا كفيل که بيتا ندا من كفيل بمده و شخصي گو كفيله من خدا تعالى له كفيله من خدا تعالى له كفيله من خدا تعالى له خدي پرانج گو من قبول كر وقتی كفيله تا خدا تعالى ميجي خدا تعالى قبول كر. پیغمبر عليه الصلاة والسلام ديو پره خراكن نهاتا مالا خواه وقتا گو زمان اوه تمام بوه پرانکجی را فگرنه چو جو گندی دنیره ما بینی وان بینی لیک هاتی آب هاتی زوستانه آب پر رابی نکنه آوه در باز که هر گندی دنه پریوی پیده و یا ربی متکری کفیل و اجی سوزی خواه ناخم از کیف امانتی فگرین من خود تعالی کفیله منه زمانی بوده از کیف فگرین من دور خواه نهیری کوک داره دی کوک داره دی کولا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دویجه کوک داره کل کرو پرک کرنی که یازیک لی کرو کره هندر وی کوکه وانی داره حقل گو یا ربی تکفیله مشتر یا رب گو چکره اورتی آبه هو خذ تعالى مخديانك إيمانه صدق التوكل على الله صادق بمخذ تعالى الله إيمانه خذ ورغبو وربا شكا نبغى أكوكي دارب سر عابي كدوچو ودا شكر وچو مالا إذن زمان فلان تمام بيا هاتا وهيني عابي ويجي ورغا نهر دور خوا نهر قرفان نه آفواني رابي فان نه گوبالو از بوش و نگر ممان دور خواه نیدنه کوک داره العرده گوبالو از به کوک داره خرابم بشکینم بشویتینم زاره خراب وقتی برم مال گودانی گوشتو دحری خالی هشکینان دنه و بود دنه پرانه و یازی کنه گو وکر دنه و پره تا کفیله مخوده تعالی نوه خوده تگینه لا اله الا الله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وقصتان دبيجه بيام هو من صدق التوكل على الله اصدق الله يصدقك بخدير دور غبا خدي تعالى وين سوزي خوني جيه على جلس جرجة ام ايماني خدور غبك جرجة ام سوزي مداي خدي تعالى ام سوزي خوني جي وشايبو ام هاجة خدي تعالى هبل قل له امري خديكن يعني خدي تعالى بيام دخازن وين مده فيا ربي تفيد لي مه دلا بتستدنا يا ربي تيمانتي ذا قوم بكي قني ما عافكي ما سريحك شاشنكي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.